Frank Motors, authorized dealer of Tata Motors PV, is now open at Lightcorny, Shillong. We are here to offer you India's most safest cars and to ensure you to get the most out of owning a Tata vehicle. Ka Mount Olive Culinary and Hospitality Management Shillong ka khot admission haki professional courses prepare. Ya ka jingtip ka ba khamnya lecture ka City Office 100-fold Academy ha Malki. Uma Justin Dakhar ublalong UMLA jong ke 6 cleared constituency nadu usnem arjar khatlai hadu usnem arjar khatpra padu bala syarem ha usnem arjar khatpra menta ularai ba om ya khunchu ya election MLA ka banlong ha usnem arjar atfulai kadau jong ke jing bam ya khunchu ke jong u kalong ba menta udon hapreng ke jing bam byang ba ha kamet kapan na ke jing ko jing khia ta ka bolong ba ka kam politics klem ke jing ko jing khia ka pura kam long ka bala pan pendep ki kam ki jam ki bobon kumta hagani ka kenti Uma Justin lapelong de jengelang bat kinong kersan ki jong u ha po hotel East Side Inn Lat Rambai bypass hakaba ki babon ki nong kersan ki jong u ki lawan sa ki jengelang ka jingtmu jong ki jengelang kalong ba un pentep ne penchai sa ki nong kersan ya kani ka daw ba unum ya khunchu ya ki election MLA arja afulai ban ay ka rai sa ki nong kersan ki jong u shanu kin phai ni kin kersan hagani ki MLA election ka banwan hagani ki jelang ayoru ye ki jingkran na wahe snong ko wapung Uma delong ki dakhar wahe snong wapung snong ukudop lang ringklem wahe snong mokha yalong u 100 pawa u MBC vedem u helping pawa u MH dakhar na wapung bat ki de ki wahe snong bat kumjuru ni ki rangba bat snong ki prepare jong ka constituency damno election na nusna araja ni kawan kong do to kajingkia yunga kawaru ni chemale karunami ipor kamu adwas doktor kamu ya res kamu ya tia ban gadi ka timing kemudian tersenatu bisen de involve ya ke politik te new maintain ya oro ite te kalau kamu te chem hanga personally kajingkia to ko kam ado te maintain chwa ya kajingkia yunga kapor la dang ebi nga karta la dang ebi nga telo da jiao pai ba ubi ngo ta ko bitwan kapor boy yiu sim ta nga klem kersan yano menne nga phot meeting ya bro kinong kersan chunga snyomu mat nga snyo kemen hado ta ba jing khot ko jonga kamdalong official nga klem sam ki city kini kitai andai nga sifun ya kinong ilam ki jonga ana ki jong snong Andrei ngasih tunat ada kata yang kerkom respon ke jongki, bahkan jingwan ke jongki, siapa ni kementing ke bangga khot menjadi sengi. Nengkau ngalayo kelar ban ai kublai ki, ngalayo kelar ru ban ai ke jing senyongu, nak mentah ke jingdon ke jongki, rengkat bengah kini ki artem ki banadep, ada ngarem ke sistem, ngajob ke sistem. Andrei meni swa mengasih ni kerai, ngaras ngap swa ya ke jingai jingmut ke jongki. Aden ngelio iba ke jingai jingmut jongki baro kilakwa ban kersan ya kandidat jong UDP ngaru ngala sini kerai mentang sengi ban ai ke jing kersan ke pura ya kandidat jong ke UDP Henry ngatlem pak jon pak ya ke parti ban nganom jon euro ya ke parti dan sampai aden wala dep ke election ya mentai dan ai ke jing support yu kumu independen mendai bodon na ke parti Ibru kata maman yoi kata maman kata na pergi ni gilingut ko ang iwa dakdawan tu yele jingele ada yo wa umakermen uma nelang ke negale nga ni por nga terpa yo ka nga oton yelai nga umakermen ile ang mulai kita do em de daw hage cukuman kan ni Hage cukup mankan ni, jinong mi kemari ulai pensong ica assembly, te engkang go ke jing kelam. Tengah awang jinong mi kemari dogom ye kelam itai, hage cukup mankan ni to de wasuk. Ile awang kamte, to mana lang lau beru, kamu beru to wamiat ubahai, ndrei lerapai hage start ketip mod duna. Kalau kamte, swau jadi ya jinong mi keman, habduk yu perkat seni. Nga ada petimit IP nga to richnong nga na so kumpar mission. Pada itu ipor nga uman le kau nong kersan yo Ma Justin Dakhar horo arteli kitem ko de uyele job jusin rem jusin nga wa kersan tenge
yo na mensin padahal ni gepor ngala chicken ten Argentin hardware ilang waro ko yuan segini ko up snya we kini kecing kelam jing ting ni wah siapa BWM lang kila wa uma Justin dekhar wadaw ile hagni gel chora wadaw yejet ya gani gel chon penthme ni arphar phawle wa kerpat iyo ma Justin siapa ya emlang wa ingal ketkaman katen keliang kayonga daman le rayo ngau wihi wadaw kerchan yo ma kerben sela kada kamte khotwer yo siapa pile pi krelang wa kamwa da kloi kre pi artali gitem hakani gepor pi dam pi wele selha ngale khodo kamu ong kene wi wa he reklam suayo ya emlang wa nang wa boy se song yo kroi wa the ju por poi berkat ubun pa ba hadukan ni nga wajan kajing ya chem ni ba to ran ong nong yele jangat tukan ni ngore dong re mene yo ni pa la kaung kwan de yo mani yo chongchip the karu amte poi berkat ni le wa usnyawi ya ga khubor ka ji to o snyaw khie wi wi inong garchan yo o hondaslem I por wa bon na priyam I wam jo chem dei da kwa ule u ya klam na le kuble ki wi ladam yo chem ladam yo ya kuble marti yo ya kuble lang ya kinong garchan yo gol artali gini kitem go dep khat sani bha to nga to namusniang lo waju garchan ma yo emeli yo imo te u artem khudunga te man tunga khudo lada chania tiba tinga musniang mo te rap maya bha ya nga te ule umaya ya nga matu lad maya sagwien nga maya deu kini mamla ule hablah yo te nga gani to wa ongo ma hagni ga kanti wiale to garchan no ma kermen chla te khud ma Justin kharle u garchan yo kermen chla